Ua molia nei leo le tamaitaʻi o Lise Marie Schmidt. Ono ni whamatalanga nei tua ia i le afionga le palemia ia fia me Naomi Mataafa. Whaapea fesootaʻi malimaliwa le tamaitaʻi polo fesa ia sina vaiana Caroline Gabard. I le masino Iuni lua felua wha. Peitaʻi o loo fesilingia le toʻatele pe whaapea fea ona whai molianga leo. Ai la tele i fesilingia pe suesueina Lise. E tusau ana tuuaʻiga. Mana moli mau whaitino, leo wa ia whaalia e whaamaonia i lana mau. O le whaasolonga o mea na tutupu se ia o ina molia Lise le asolua se fulo mati. O loo fesilingia i pea le whaangasolonga o suesuenga leo. Mawhaiti o ina i pea le tono o suesuenga leo e le ngatau le nei mataupu. Ai o isi mataupu e au fia i le maliwa tu au maletino. O le whaangasolonga le mataupu a Lise, na amatai le asotolo mati. Le ana tu ina toi lana tusi le loia sili, le komisino leo, ma le ministao leo. O lea tusi o loo whaalia i Lise le tatauna whaangasolo susuenga leo i ana tua inga. E whaapea na whaatonuina o ia ave ese ni mea whaitino mai vavau. E ono avea mamoli mau le maliwa sina vaiana Caroline Gabard, i le masino Iuni le lua felua wha i vai vasetai. Ma o loo tau fia nei le whale pui papali i sia Figel. O loo tua ia le maliwa Gabard, ma o au kuso le tausanga nei o loo whaatulanga e whai e le whaamasinonga. Whaalia e Lise na whaatali o ia mo leo pe fesota i atu. Peita ina wale ai se fesota i atu leo, na ia to e tusi atu ai le komisino leo i le aso sfulfao mati. E tu li lola na tusi mai le aso tolu mati. Peita i o le aso sfuluono mati, na whaalia i le komisino leo. Ia awa pa aulongo i Tino Filippo, i se tala le nusi pepa le Sunday Samoan, e whaapea ua mai asuesuenga leo, ma o le amolia Lise, o nei le whaamaonia i atua inga, lea na ia whai e whaasanga le tamaitai palemia. Whaalia e Lise o le aso lulu na te anei, aso sfulu iwa mati, na vili atua i leo ina i o anele ofiso leo i le aso so ai, ma o le aso le aso tofi lua sfulu mati. Na whaalia e Lise, e o atu leo au mai o ia, o loo whaisela tau whanatanga malo ia mai fafo, i le tapena ina o ana maumule isi mata upu, leo loo molia i o ia, lea wala au le masino me. Ina wa o mai le ofiso leo, ai talusanga atu leo e whaisela tau talanoanga i mau o loo ta ua i le tusia Lise. Mana whaasalave i le lo ia le tamaitai leo, ma fesilingi ai, e whaamanino atu le mafua ango le awina mai o Lise le ofiso leo. Na manino le folosanga le lo ia, a whai wa mai ala tau suesuenga, mai le whaamaunia tala Lise, ua tatau lo na molia Lise. Ai a whai e le se suesuenga na whaia ai mana na oi whaatala noa Lise, o na tala noa atu le ia te ia o le lo ia Lise. O le whememea i o leo le whaalinga le loia na molia i loa Lise, ai whaatatatia e sil whaatanoanga lea sa mana na o iai. E lua i tū lao tau fia Lise, ai na tatala i tua ina watau nuule le stala o whamasinonga. O tutu ungo le tatala i tua, o le saini le aso whareile le ofisa o leo i whaleata, whaamatu ua tona tusi folau le ofisa o whamasinonga. Ma awane i tua e a fia i seisi mata upu, a o loma le aso sfululi mo aperila, lea tū la iai i luma le whamasinonga.